Baba siyabonga sithi akekho ongalinganiswa nawe ungcwele ufanelwe ukubongwa ufanelwe ukubatshazwa umuhle uNkulunkulu wethu siyabonga uNkulunkulu namandla ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ngithathe le thuba ngibulise egameni lika Jesu. Amen. Ngibulisa omakhulu abakhona phakathi kwethu. Omkhulu abakhona phakathi kwethu. Ngibulisa omama abakhona abadala nabancane. Ngibulisa abantwana bonke abakhona. Ibandla lonke lithi amen. Hallelujah. Sibonga ke uNkulunkulu osenzela umusa namhlanje ukuba sihlanganyele la. Amen bazalwane. Sibonga ke namathuba asenzele wona singabantwana bakhe. Yeah, indeed this is a great revival for us. Wonke umuntu olalela uyavuseleleka. Amen bazalwane. Nami ngiyavuseleleka kakhulu uma ngaba abazalwane beme ngaphambili belikhonza ibandla ngendlela uNkulunkulu abaphe ngayo. Amen bazalwane. Asiqhabelele nje izandla bazalwane egameni lika Jesu. Hallelujah. Amen. Ngifisa ke namhlanje sixoxeni nganakho bazalwane okukhona ukuthi uNkulunkulu yonke into ekhona emhlabeni noma ukumqonda uNkulunkulu wakufihlela kuye. uThixo lona ekuthethwa ngaye noma uNkulunkulu lona ekuthethwa ngaye. Lona wonke umuntu uyagijima ephume njalo ethi uyokumkhonza. Wasifihla yena. Okusho ukuthi ngaso sonke isikhathi uma ngabe edala umhlaba uNkulunkulu wawudala umhlaba njengoba besekuchaziwe ensukwini ukuthi wathi esedala konke wathi kuhle konke. Kodwa uma ngabe efike emntwini akashongo ukuthi kuhle konke. Lithi iBhayibheli uma ngabe efika kumuntu wafike wathatha ingxenye yakhe ukuze kwazi ukudala umuntu. Ukuze kwazi ukwenza umuntu wathatha iphathi yakhe ukuze enze umuntu. Kodwa yonke into ekhona emhlabeni ayinayo iphathi kaNkulunkulu. Yonke into ekhona emhlabeni. Kungaba inkomo, kungaba imbuzi, kungaba noma ngayintoni ekhona. Kodwa uma ngabe uNkulunkulu eyenza akayenzanga ngephathi yakhe. Uma ngabe yenza wayenza yaba yinto yangamfuza yena kodwa yaba yiyo. Kodwa uma ngabe enza umuntu wamenza wafuza yena okusho ukuthi ngaphandle kwakhe umuntu akanalo lufuzo analo emhlabeni. Okusho ukuthi uma ngabe uNkulunkulu ekwenza lokho ubenza ngoba ubengafuna umuntu ancike kokwakhe ukuqonda kodwa ubefuna ukuthi ancike kuye uNkulunkulu. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So then uma ngabe uNkulunkulu esekwenzile konke lokho ukwenza ukuze kwazi ukusiphilisa ngokwendlela yakhe. Angithi iBhayibheli masilifunda bazalwane ayikho into edaliwe uma ngabe umuntu esekhona ayikho. Yonke into yadalwa before umuntu abe khona. Yonke into. uNkulunkulu wazazi idingo zomuntu engakabanga khona. Wazazi wayiphelelisa. Wenza yonke into umuntu engakavelanga. Udala ukukhanya umuntu akekho. uNkulunkulu uyadala ilwane umuntu akekho. Uma ngabe egqiba uNkulunkulu esemdalile umuntu waletha zonke ilwane phambi kobuso bomuntu. Umuntu uNkulunkulu alikho akukho nesilwane sodwa asibiza ngegama yena. Kodwa wathatha isilwane wasibeka phambi komuntu. Wathi umuntu le inyoka. Wathi umuntu le imbuzi. Umuntu wathi le indlovu akusiyena uNkulunkulu. Umuntu owandluliselwa ilwane wayinema. It's because yonke into ekhona emhlabeni uNkulunkulu uyenze ngenxa yomuntu. Yingakho uma ngabe sedaliwe uNkulunkulu esemdalile umuntu ayikho into ayenza. Namhla esonile uNkulunkulu umuntu
ayikho into ayenzile esonile, ayikho bazalwane. Esonile umuntu, ayikho into ayidalile uNkulunkulu umuntu esonile. Kodwa uthe uma ngabe umuntu esonile, uNkulunkulu wayazi kahle ukuthi umuntu uzokona. Wayazi uNkulunkulu ukuthi uzokona umuntu. Wayazi kahle ukuthi umuntu uzongena esonweni. So that ukuze ekwazi ukusolva, ingakho lithi iBhayibheli encwadini kaGenesis wenza umthi wokuphila. Umuntu wayone kuphi uma ngabe kunomthi wokuphila. uNkulunkulu wayazi kahle ukuthi wena uzokona. So uma ngabe wona kube ukuthi unayo isolution yakho. Unayo isolution. And uNkulunkulu usebenza emfihlakalweni. Yingakho akukho lula ukuthi uma understand. Mhlawumbe into le engazwakali kahle. Akukho lula ukuthi umenzeni uThixo understand. Akukho lula. Lapha noma ngayiwa noma ngabe ngathiwa eBible school, angeke ufuma understand. Angeke. Noma ngabe ngathiwa ugqoka yonke uhlobo lwempahla elingasuthi lukhonza uNkulunkulu, angeke uze understand until yena asembula kuwe. Akwazi understand. Amen. Ukuze ukwazi understand kubiza ukuthi yena azichile kuwe. Uma ngabe ngasifezanga awukwazi understand. Ngakho lithi iBhayibheli bahamba noJesu bengamazi. Bahamba naye bajatshulishwa ngama-miracle ayebenzela wona. Bajabula evusa abantu abafileyo, ekhulumisa ishosha, esumisa ishosha, evula abantu abangaboni. Kodwa mhla ebambulela ukuthi ungubani, lithi bajika abantu ngoba babengamazi ukuthi ungubani uJesu. Into ababeyilandela, babelandela iy'mangaliso zakhe. Nakulezi insuku ukhona abantu abangamazi uJesu, balandela iy'mangaliso ey'ndaweni abahlanganyela kuzo. KunguNkulunkulu noma kunguye uzimo okufihlile ubuthixo bakhe noma ubuzimu bakhe. Yazwakala bazalwane? Nguye owenzeni obufihlile ubuzimu bakhe. Yingakho you won't understand, awuzi kumqonda uThixo nengqondo yakho, awuzi kumqonda. Yingakho uma ngabe uThixo ufuna ukumqonda ngengqondo yakho, baningi abantu abahlulekayo kuze kube namhlanje. Bahluleka ososayensi, bahluleka. Elithi uma ngabe ulandela history yabo kuthiwa mhla benza lento yabo beyemafini, bathi bafuna ukuyobona ukuthi izulu liqinaphi. Kodwa ngoba uNkulunkulu uhlala emfihlakalweni, badiscover ukuthi sebephumile ezulwini lokuqala, bafike ezulwini bathi solo kuyanyuka. Into ababeyenzile yaphelela ezulwini. Ngoba uNkulunkulu uyimfihlo ngokwakhe. Uyimfihlo uNkulunkulu. Uyimfihlo usesolifundile iBhayibheli. Uyimfihlo usesokhonzile. Ngoba uma ngabe ngabe imfihlo uzomjwayela wenze njengokuthanda kwakho. Wenze njengokuthanda kwakho. Then yingakho wasifihla ngisho na ku-Old Testament. Uma ngabe sixoxa mini lana nabafowethu sidiscuss indaba yeBhayibheli, siveza ukuthi uJesu akavelanga ku-New Testament. uJesu lesithetha ngayo, uJesu uma ngabe evele ku-New Testament, ubengeke uNkulunkulu akwazi ukuveza. Yingoba uNkulunkulu akasebenzi ngento engasixelelanga yona. Akwazi ukwenza into angayithethanga webazalwane. Yingakho ukuze enze umuntu wabiza ukuthi athethe, ethi masenze umuntu ngokomfanekiso wethu. So akayenzi into uNkulunkulu akasenzanga khona, saba awe ngaye ukuthi ufuna ukwenza ini. I'll make an example. Sike safika la COVID sathandaza ukuthi yababulala abantu.
into le engizoshaya mhlawumbe ngiyashaya khona izinto seyithandazela singenzeki because they are aligned to the scripture simi ngokwembhalo okusho ukuthi siyothi sixabana nazo sife futhi ngoba asilale ukuthi uNkulunkulu ukhuluma emfihlakalweni ukhuluma kuphi emfihlakalweni siyothuma ngabe size sifuna ukusebenzisa amandla esinawo lapho khona engamela asebenze khona ubani owathandazela wayiqeda iCovid ukhona owayiqeda nje wayiqeda yaphela emhlabeni akekho yingoba uNkulunkulu usebenza emfihlakalweni mayesebenza emfihlakalweni akasebenzi ngokuqonda kwethu uNkulunkulu uyimfihlo uNkulunkulu uyimfihlo enganene ezenkonzweni izodlala kodwa abe imfihlo akungelikilanga bese mkhumbuza athi uyamkhumbula umzali wakho ukuthi wayekholwa kanjani wena ngoba uyimfihlo uNkulunkulu akamana sembule bazalwane akamana siveze ngifuna sithethe ngana into ke namhlanje yokuthi uThixo uyimfihlo uma ngabe sizomqonda kumele sazi ukuthi uNkulunkulu esimkhonzayo noma usimo esimkhonzayo uyimfihlo ku-Old Testament iBhayibheli ke lisivezela ukuthi uNkulunkulu waba imfihlakalo eku-Ark of the Covenant waba imfihlo esemphongolweni waba imfihlo uNkulunkulu waba imfihlo kuphi uNkulunkulu phela ungumoya kodwa ku-Old Testament ubengasikeli umoya babemkhonza bebona umphongolo ningizwa abazali bami babemkhonza bebona umphongolo kodwa uthe ungumoya lithi iBhayibheli uma ngabe nibona umphongolo yenzani ini sukumani niwulandele umphongolo because usebenza emfihlakalweni uma ngabe singafika nomphongolo namhlanje angase sikwazi ukulandela ngoba uNkulunkulu sesichilele ukuthi umphongolo wawusebenza kwabakwaIsrayeli kulesi sikhathi esikuso awusasebenzi because uNkulunkulu yini bazalwane uyimfihlo akajwayeleke bazalwane umjwayele hayi unenhlanhla kusiyami umazi kangcono maye uNkulunkulu wami unenhlanhla mzalwane wami umazi kangcono ezulwini bengamazi kangcono ezulwini abamazi kangcono uNkulunkulu abahlala naye abamazi kangcono lithi iBhayibheli idalwa zasezulwini sibhawa njalo ukwazi ukubhawela umuntu oyinto eyodwa ukwazi kodwa umbhawela elithi iBhayibheli ukukhasimula kwakhe kubenza ukuthi bangamboni njengayizolo iyona nto esenza ukuthi simkhonze asimkhonzi ngoba sisuthi bazalwane asimkhonzi ngoba silambile kodwa simkhonza ngoba unguThixo yena is God uThixo so usebenza emfihlakalweni wasebenza emfihlakalweni kwamangala ngisho nabosaziwayo kwamangala ngisho sosayensi ukuthi kwake kwenzeka owesifazana belethe engakaze ahlangane nendoda ngoba usebenza emfihlakalweni basebenza ngawo wakhulele wesifazane ongakaze ahlangane nendoda yacinga ukuba kwaxatshwana ngalelo langa uthi ukhulelwe wena oyikho lento yakho ngoba usebenza kuphi emfihlakalweni akasebenzi njengokuqonda kwethu Thixo akasebenzi njengokujwayela kwethu ukukholwa kunento elimithi uThixo kithi
ukuthi simjwayele. Asimlindele ukuthi angenza into entsha ebomini bethu bokholwa. Simlindelanga uNkulunkulu. Asilindelanga lutho ukuthi uNkulunkulu kukhona izinto angayifaka manje asenze esingasazi. Asilindelanga lutho. Sazi ukuthi masenze nje sikhonzile. Kodwa simlindelanga ukuthi angayithetha yonke lento esiyenzayo la namhlanje. Because usebenza kuphi emfihlakalweni. Wasebenza emfihlakalweni elithi uJesu wayena 12 years esebenza emfihlakalweni. 12 years wasebenza emfihlakalweni. uJesu wangena wayohlala nabapriest abakhulu abakade behlala ethempelini. Lithi iBhayibheli ena 12 years wakhuluma imfihlakalo bamangala bathene ngane lena bakhuluma imfihlakalo ingaka. Ingoba usebenza emfihlakalweni. My God. Wasebenza emfihlakalweni kuJona webazalwane. Elithi iBhayibheli wathi emthuma wangaye endaweni athunywe kuyo. Kodwa uNkulunkulu ngoba usebenza emfihlakalweni kwabiza ukuthi inhlanzi imgwinye ahlale kuyo. Lahanda kasiyana mahanda. Uhlala kanjani enhlanzini ephile emanzini ngoba wena uphile emanzini? Uhlala kanjani? Ngoba wena uphile emanzini kodwa uJona wahlala enhlanzini ephile emanzini engathintwa namanzi engaminzi. Wayengaminzi. Imvalele inhlanzi. Yamthatha yamnikisa straight lapha yakhona. uNkulunkulu usebenza ngobazalwane. Abanobuza uPaul phela bazalwane. Amanobuza uPaul bengamlaleli ethi uPaul lamadoda nomkhumbi lona angeke sifike lapha esiya khona. Lapha esiya khona kuyokwenzeka izinto. Bangamlalela ngoba abemazi ukuthi unguba. Safika isivunguvungu. Safika sawushaya umkhumbi. Bakwazi ukudlula ngenxa kaPaul. Ngoba uNkulunkulu usebenza emfihlakalweni. uNkulunkulu ufuna ukwenza into khona into afuna ukuyenza kulesi sikhathi. uNkulunkulu akafuna ukwenza lento esiyifunayo thina. Inasijwayele nje thina. Inasijwayele ukuthi hayi namhlanje siyathandaza senza lokho. Asimlindelanga ukuthi khona into angayenza. Ayingathi nayo into entsha. Ungazomunye athi hayi yini kona lokho. Dala ngakholwa mina. Sho njalo. Dala ngakholwa sikaze sayibona lento. Kodwa uNkulunkulu uyimfihlo. uNkulunkulu wafihlela abantu abanazi iBhayibheli. Wabafihlela abapriest abakhulu. Wafihlela inkosi elithi iBhayibheli inkosi yayingazi ngenkosi ezelo. Isimanga leso. Yangazi inkosi ngenkosi ezelo. Inkosi ingazi ngenkosi ezoba inkosi kusasa. Bazalwane. Phela sangazi uHerod ukuthi khona inkosi ezozama. Into menza ukuthi angazi ingoba vele uJesu akasiyona inkosi evela kuHerod. Inkosi evela kuNkulunkulu. He was not going to be selected. Why never zakhetha uJesu ukuthi abe inkosi? Wazalwa eyini bazalwane? Eyinkosi. Wangathi ukuthi uzolinda ubanafe bese uba inkosi cha. Wayeyinkosi ezama. uThixo usebenza kuphi? Asivulele amaBhayibheli wethu. Isaiah chapter number 25. Sofuna nje amavesi amathathu. Omunye asivulele Revelation chapter number 1 verse number 5. Revelation chapter number 1 verse number 5. Otholile kasifundele bese sesifunda Isaiah chapter number 25. Isaiah chapter 1 verse number 25, number 5. Verse 5. NakuJesu Kristu ufakazi othembekayo. Yes. Izibulo labafileyo nombusi wamakhosi omhlaba. Kuye osithandayo nowasi
owasikhululayo ezonweni zethu ngegazi lakhe. Verse phambili bazalwane. Wenzani? Uyena oyinkosi phezu kwamakhosi. Onke anibazalwane omhlaba. Yes. Kuye osithandayo nowasikhululayo ezonweni zethu ngegazi lakhe. Lalelani ke bazalwane. Uyena owenzani futhi owasebenzisa eklasini bazalwane bengalindeli lutho. Owenzani bazalwane? Owasikhululayo. Uphi bazalwane sikhulula kuphi? Ezonweni. Ufuna ukuthi ezonweni zakho. Ezonweni Kesona bazalwane. Uyena owasikhululayo kuphi? Ezonweni. Wakhulula ezonweni zakho. Yes, wasikhulula ngani? Ngegazi lakhe. Wasikhulula ngegazi. Hayi lenkukhu. Hayi lembuzi. Hayi lenkomo. Wadela ukuphila kwakhe. Wasikhulula ezonweni zethu, wathatha igazi lakhe. Kwe-Old Testament uJesu wafika kuhlatshwa isilwane ukuze kukwazi ukuthi abantu baxolele izono. Kodwa yena wathi esikhulula wangena negazi lakhe endaweni engcwele wangena nalo kwaba yilona elungumhlatshelo ukuze thina sixolelwe sikhululwe ezonweni zethu. Asizi ukukhulula kodwa sakhululwa. Uyichoice yakho ukuphila ezonweni. Ngoba uJesu wasikhulula angeke sasikhulule ngalelo langa kodwa wasikhulula okusho ukuthi uyayikhethela ukuphila ezonweni. Sakhululwa noma ngabe siyadlala. Sakhululwa unguwe ophila ezonweni. Kodwa uJesu wasibeka istand sokuthi sakhululwa. Wasikhulula ngegazi lakhe. Wathatha igazi lakhe wangena nalo endaweni engcwele. Yes. Verse 6. Nowasenza sibe ngumbuso. Lalelani ke bazalwane. Wasikhulula. Wabeqhubeka ukusikhulula wabe siyasenza. Wenzani? Akasikhululi kuphela kodwa kusikhululeni kwakhe uyasenza futhi. Nkulunkulu wami. Yes. Nowasenza sibe ngumbuso nabapristi kuNkulunkulu. Lalelani bazalwane. Wasenza saba ngumbuso. Saba ngumbuso sihamba emhlabeni sahamba singumbuso kaNkulunkulu. We are the kingdom ambassadors. Thina singabantu abamele izulu. Noma ngabe ngathiwa siphila kuphi lapha ehlala khona emsebenzini yethu siphilela izulu. Ngoba senziwa saba ngumbuso wabapristi. Abapristi bakudala bakumele bagijimele ethempelini. Kodwa thina sithi sihamba singumbuso. Indaba sibe ngumbuso ngoba lo mzimba lo uyithempeli. My God, my God, my God. Singabapristi abombuso. Thina masihamba ungumpristi. You are waiting for God to ulindele uThixo ukuthi angathetha noma yini nawe. Awumlindele enkonzweni. Awubi semoyeni nkulunkulu wami. Awubi semoyeni apha usithulise kodwa kwakhulula ucima iTV uthandaze. Kodwa apha uyahlanthaya ubona amaphutha. Umoya ubambe enkonzweni kuphela uhlole lomoya ngoba wamahlingozi loyo. Moya wamahlingozi loyo. Nesiloku ukukhulula ngisho sokwakho. Ukutshela ukuthi Yesu ujwayele umoya iTV wena. Kodwa namhlanje ucime esiyathandaza. Uthi ngegama likaJesu sathana ungasabela. Ngegama likaJesu sakhululwa ngoba singumbuso wabapristi. Singumbuso wabapristi. Avuka umoya thina enkonzweni bazalwane. Thina sithi uNkulunkulu sisemsebenzini. Singena endaweni siye ema-toilet. Sibuke sithandaze sithi siyakuzwa sesenawo. Ngiyakuzwa baba. Ngiyakuzwa uhamba nami. Ngithi mangabe ngidlule endleleni
ngihamba ngemoto kuzwakala ukuthi ngivuka umthandazo ngiyathandaza ngoba mina ngingumpriest angingumpriest apha leli vangeli lafelwa leli sathelwa ngegazi lawundlu igazi likaJesu igazi elinamandla asingeke kahleko asingeke kahleko ukuthi asingeke kodwa sathe ngegazi lawundlu ingakho ukuthi sivuka umoya bazalwane awusiqali apha umoya uma ngabe wasiqala enkonzweni kumele siyibuze ukuthi yiwo na imuphi lo moya ovuka abawulawo yakho awukaze wavuka mhlawumbe izinto awukaze wavuka kodwa bawulawo usongena kwelesithathu siyibuze ukuthi ungena kanjani singubupristi bobukhosi yabafowethu singena bazalwane ngisho silambile baba singene ngoba thina zange singene ngokudla thina singena simasebenzi sithandaze hayi upristi bethu abusiqualifyisanga ngemfundo yethu thina saqualify ngegazi lewundlu igazi likaJesu saqualify sangena yes funda kuye makube inkazimulo namandla kuze kube phakade naphakade bazalwane lesinike yona yaphakade ubupristi esinabo abukho limited ubupristi esinabo lenkonzo esinikezwe yona ubupristi bobukhosi uyazi ukuthi makhulunywa ngobupristi bobukhosi inkosi yakwaIsrayeli yayinelungelo lokungena endaweni engcwele ngisho noma ngabe ingasiyona umpriest engasiyona umpriest abafundi beBhayibheli bazokukhumbuza ukuthi ngenye imini kwenzeka isimanga uma ngabe uDavid ehamba nalabafana laba elithi iBhayibheli babesigcinile wayengasiyena umpriest uDavid kodwa wayeyinkosi kuthiwa ngene endaweni engcwele uma ngabe bembuza bathi usithathelani isinkwa ethempelini wathi laba bantu laba bazigcinile sibafanele siphi into besovuka siphi insizwe esomela ivangeli sithi thina hlali thina silandela into yeswe yohlala asomela uNkulunkulu empilweni zabo because thina singumbuso wabapriest singumbuso wani wabapriest sinamandla thina bazalwane amandla sinawo sithanda semzini yethu singafonelanga muntu singafonelanga ngisho nogotshiweyo afonelanga nogotshiweyo ungene kapha ngithoba thimona ningazi kahle namhlanje ngabona la ngihlala kabi lana ngumntwana kaNkulunkulu nesabelo ngoba ubupriest buphila kithi asibe ngabapristi masifika apha Jesu la wakha ukaze wanambitha uNkulunkulu umnambitha ama apha sikweleti leso isikweleti sakho leso mawuyikholo uma ngabe uNkulunkulu umnambitha apha amahlingosi lawo alumnambitha ukwakho ukuthi ayinamhlanje bafowethu niyamuzwa uyahamba hamba phakathi kwethu oba singubupristi bobukhosi yazwakala bazalwane singubupristi bani bobukhosi ubupristi bethu bobukhosi usinikeza igunya abapristi ilungelo labo ukuthi bekhulumela abantu uNkulunkulu wami bekhulumela imbazalwane abantu besizwe sakaIsrayeli wakuyibona bodwa abanelungelo lokungena endaweni engcwele hawo bathuma ngabe behlabelela bathi lihlatshiwe elethi Phasika lihlatshiwe lethi Phasika elinguJesu Kristu nathi sinelungelo lokungena ethempelini hayi lakwaIsrayeli kodwa lasezulwini ngoba lakwaIsrayeli lalingumfaniselo wethempeli lasezulwini ingakho kuze sikhonze uNkosi asiniki nokuthi size sihluphe siye kwaIsrayeli asiniki nalokho lapho esikhona sinegunya lokuma
Sinegunya because sinikeziwe ubupristi bami makholwa ngokhozi. uNkulunkulu usebenza emfihlakalweni. Uthi uPaul ngelinye ilanga uma ngabe ethethe uthi anazi yini ukuthi imizimba yenini ithempeli. Alikwazi ithempeli kuba khona umpristi engekho. Nangizabazalana okusho ukuthi njengoba kuthiwa umzimba wakho uyithempeli likaNkulunkulu, kusho ukuthi wena ungumpristi kuleli thempeli elinguwe. Yazwa ngoba ithempeli elinganampristi liyadlalwa. Ithempeli elinganampristi, umpristi uma ngabe engekho ethempelini hamba ubuzo Eli amadodana akhe ekhanga. Sikokuletha umpristi ongamele iqiniso. So lamzimbeni wakho wena umpristi wa ithempeli lakho le. Then you cannot ugijimele ezinye izinto uhlule kuba umpristi kuwo. Yebo bazalwane, umpristi ohlula ithempeli lakhe bese egijimela amanye amathempeli uyinkinga loyo. Inkinga enkulu leyo. Umpristi ogijimela kwamanye amathempeli lakhe limhlula. Ingakho Jesu ethi ngaphambi kokuba usubone enye into elihlweni lomunye qala kwelakho. Wena ungumpristi angithi. Njengoba ungumpristi qala usebenzele lakhe ithempeli. Ukuyisebenza ukhiphe yonke into engafanelekile. Nezitshe zikaDagoni zikhiphe. Izitshe zeyithixo kule thempeli elikaKristu zikhiphe lingumzimba wakho. Priest of course. So priest bani of course. Asuka ngilende ngizoyisho namhlanje. Ethu uThixo usebenza kuphi? Emfihlakaleni. Singupriest bani bazalwane? Ngithi mina ngumpriest wami of course. Isho njalo. Ngumpriest wami of course. Awunidi nokuthi ngathi ushayele kwamoto nyanele. Unguyini? Ngumpriest wami of course. Unegunya, unamandla ngoba wathengwa ngegazi. Ngithi uJesu wangena endaweni engcwele ngegazi lakhe. Angena ngegazi lenkukhu, angena ngegazi lembuzi, wangena ngelakhe. Ingakho uma ngabe kuthiwa sadatshula isenqo sethempeli yingoba vele uJesu wenza isimanga. Akela dabuka ikhethini from phezulu kuya phansi. Yeah? Akela dabuka. Alikaze dabuka bafowethu. Kodwa mhla uJesu engena negazi lakhe wabiza ukuthi lapho khona enqanandlela khona kube nendlela yokuthi lidabuke isenqo sethempeli ngoba ukhona abantu abathengiwe abangopriest bobukhosi ekumele bangene endaweni engcwele besihlupheka, bangene endaweni engcwele bebambe nzima bangene. Hallelujah. Bathi nathi sathe singubupriest bobukhosi. Jesus. That's why when we sing with understanding. Yokuthi lento esihlabelelayo ingoba sinike sigunya lokungena. Hayi basalone ngisele ukuzokhumbuza abantu ukuthi sathengwa thina bazalwane. Sathengwa ngegazi leyo. Amandla. Lithi okwakuthi sinezono thina. Sasinezono. Kodwa yena wasenza ukuba izono zethu zingasabonakala. Uyafuthi umpristi yini embulala ku-Old Testament? Yazini umpristi ongaphenduki. Maya amakholwa manje. Awuphenduka amakholwa manje. Akukho ukuphenduka. Qhubeka njalo amakholwa manje. Amakholwa manje akangasebenzisa imithi amakholwa manje. Amakholwa manje enza izinto amakholwa amanje. Amakholwa manje ayaphika ukuthi kuyaphika. Amakholwa manje khona abasaba ukutshela abantwana abantu abasho ukuthi umuntu omusha uma ngabe ke bajola lizomhlula ivangeli.
Ntomusha nje ojolayo ngeke asaphile kahle. Ntomusha nje onento yakhe nje seceleni isikhafini sakhe. Nikhonza kanjani inkosi? Asaba manje, asaba makholo ukubatshela abantu babo. Asaba. Ngoba uPriest bamanje uyakhetha manje. Ngakuzami lo, ukhuluma iqiniso. Makesami lo. Laphambathisa. Ukuthi uNkulunkulu ngendlela ahlakaniphe ngayo. uNkulunkulu inhliziyo yakhe akayisheli nomuntu ojolayo, uyishela nomuntu oshadileyo. Ingakho uNkulunkulu ubeka kube sobala ukuthi umuntu oganileyo unalo uNkulunkulu lokuthi awukwazi ukumjabulisa ungamjabulisanga lo. Kodwa wena ojolayo awushadanga unalutho. Umuntu omusha. Uzawuboy. Utsotsi. Utsotsi ahluphe nje utsotsi. Aqabule mahala. Utsotsi. Aqabule mahala ifika. Utsotsi. Bambe mahala. Utsotsi. Yabafowethu ngisho noma ngabe ngathi ukhonza naye, akumele abambe apha. Umuntu okhonza naye. Akwazi ukubamba ngendlela engaphathi omunye kabi. Sengishilo. Manje uPriest bethu ngapha kungcono. Ngapha. uPriest bethu. uPriest bethu uyayibhambathisa iqiniso. Ukuthi Jesu uyabuya. Uyabuya. Uyabuya Jesu. uPriest bobukhosi abawaPriest bakwa-Israyeli lenzeka kubo abazalwane babengakwazi ukungena endaweni engcwele babengakwazi. Wangena uthe umfowethu izolo lamayemu wathi ngendlela kwakubuhlungu ngayo wawuthe uma ngabe ungayihlambululanga wangena endaweni engcwele wawufa nokufa. Angengithusi-ke bazalwane, yimane nginibuze kube kwakuthiwa lesikhathi bangakanani ngabe bafile lesi sikhathi esiphila kuso? Bangakanani engabe bafile? Ngoba ngale sikhathi uNkulunkulu wayengacini ukuthi uzokubulala, wayebabulala same time. Because kuthiwa mawulandela umlando into eyenza ukuthi babe nento abayifasayo kumPriest yingoba izidumbu zazinuka endaweni engcwele. So wawungangeni ungakhethiwe. Wabiza ukuthi kwakhiwa indlela ukuthi mangabe sesingasamuzwa semdotseni azoyongcwatshwa. Angakanani engabe singangcwaba namhlanje? Abanganayo inhliziyo yokuphenduka. Inhliziyo yokuphenduka umzalwane abe nenhliziyo yami. Because uPriest into yokuqala kumele ayimasterishe noma ayenze kangcono ukuphenduka. uPriest uyaphenduka. uPriest ngaphambi kokuba feza inkonzo kumele ufeze inkonzo asihlambulule abe ngcwele ukuze izulu lehlele phezu kwakhe. Akelehla kwenye indoda ngithi iBhayibheli seyithandaza iminyaka inganayo umntwana, kodwa yehla ngoba uNkulunkulu akabuka isimo obhekane naso, ubuka ukuthi usihlambulula kangakanani, unjani kuye, hayi ukuthi unjani emhlabeni. Abangenzeka ube muhle emhlabeni kodwa makiwa ukuthi hamba ungena endaweni engcwele awukho right. Angena le ndoda igama layo Zakariya yangena endaweni engcwele isindala. Ithi iBhayibheli seyindala le ndoda ikhethiwe yangena ethempelini inganalutho, ithandazela abantu bathola izinto kodwa inganalo itshala kuNkulunkulu. Inawo umthandazo ukuthi uNkulunkulu ngibusise ngibe nengane kodwa inganayo ingane. Into eyenza ukuthi uNkulunkulu avele kuwe ukuthi utholakale unganalo itshala kuye, hayi kubazalwane. Ngoba ngenzeka thina sibone ungcono kanti utsotsi wena. Kithi undiza kakhulu kodwa uNkulunkulu dala kugcina wena. uNkulunkulu dala kugcina wena. Ukukuza usondele eduze kwakho uthi baba nangu mina angikho muhle bo. Dala kugcina ukuze ivoice yakho uphenduka ngawe. Because uPriest into ekumele ayimasterishe ukuphenduka, hayi ukusonda.
ukusonta kuyalimit umuntu ukusonta ngoba umunye wenzela umfundisi wakhe omunye wenzela lo muntu omaphambi kwakhe kodwa uma ngabe kumele abe nobupristi bobukhosi wenzela yena ngoba ithempeli akwazi ukuba khona ngaphandle kompristi ozingcwelisile. Manje ngisho ingane zamanje zibambana emakhoneni manje. Ubona ingane ibamba uzibuza ubengane njani, ayihloniphi. Icaba uma yazi mina ngimtshela umntwana okholwayo othi uma ngabe khuzwa athi awusiye nomama usengakakhona. Nizwile bazalwane, umntwana wakhuzwa wathi awusiye nomama wami wena noma engathi usingisiwe kusamele aqale phansi ngoba akakhuzwa umama wakhe kuphela, ukhuzwa wonke umuntu ongangomama wakhe. But if you don't understand the priesthood life, impilo yobupriest senza noma ngayini. uNkulunkulu sebenza emfihlakalweni. uNkulunkulu nje noma siyathanda noma senzani angeke samjwayela bazalwane. Noma singabhabhadiswa ngezilimi namhlanje noma ngathiwa sinemhlabelelo engcono, ingakho ngathiwa abanye akekho umuntu onegunya lokwehlisa uNkulunkulu ngomhlabelelo. Nabafana bazalwane bazongixosha nabo. uNkulunkulu wehliswa abantu abahlangene egameni lakhe abavumelela. Yingakho uyaligaranti igama lakhe kunawo wonke amagama akhona emhlabeni. Uthi uNkulunkulu uma ngabe nihlangene egameni lakhe nibabili nibathathu noma ngaba babili uba khona, noma ngathi sithi siyahlanganisa kungahlangana kodwa ngenxa yokuthi sithethe isinqumo sahlangana egameni lakhe uba khona. iBhayibheli ongazama ukusehlisela ijubu yasibambezela sinalo masehlangene. Amusehlisela uNkulunkulu khasinayo masehlangene. That is a guarantee of the scripture. iBhayibheli isinikeza isiqiniseko. So uma ngabe ngoba bahlangene sebazela sesingababa ngabe khona. Hayibo. Kodwa uthi uma ngabe nibabili nibathi sibangakhi nje bazalwane. Sechaza ukuthi akekho la. Akekho makhona. Bazalwane mama. Akekho. Wenziwa yini ukuhlangana kwethu kuphi? Egameni lakhe. Yingakho singaba khona izinto ezinye ezilimit abantu amagama nje bengasahlangana egameni likaJesu. Sibalimit bathi khuqo. Bayethe bathi ngisho futhi. Bayethe bathi ubona ukuthi igama likaJesu dala lagcinwa kulabantu laba. Dala likagcina. Because igama likaJesu ngokwalo linikeza igunya bazalwane. Emhlabeni nasemazulwini liyaziwa. Namadimoni ayalazi. Ingakho noma ngaphela umthandazo kodwa masizingcwelisile sithi ngegama likaJesu. Ubathe uthi uyathandaza amagama aphele kodwa uthi ngegama likaJesu. Praise the Lord. Asifulele ke sesiyathandaza. Funda ke mzalwane wami. Isaka, nansi ngibhalile siyaqeda ke bazalwane. Isaka chapter 25 verse number 1. Isaka 25 isihloko sithi isigaba sesithathu samazwi ahlakaniphileyo. Yes. Verse 1. Nalezi izaga zikaSolomoni ezaphindwa ngamadoda kaHezekiya inkosi yakwaJuda. Lena ke into eyimfihlo akumthimuni ukuthi uSolomoni ngelikilanga umfowethu uZwane ukuthi yini yayimenza ukuthi abe nabafazi abaningi. Abazi abantu. Abazi. Uyazi ukuthi uSolomoni uma ngabe kumele akhe ithempeli wabiza ukuthi zonke izizwe zibe involved. Zonke izizwe zenzeni bazalwane? Zibe njani zibe khona ekwakhiweni kwethempeli. Yingakho uma ngabe libala
abafazi ayenabo nezancinza ayenazo ngoba zonke izizwe kwakungeke kuze kwakheka ithempeli kunesizwe sodwa. uNkulunkulu usebenza emfihlakalweni. That was a prophetic way. uNkulunkulu wayeprofetha ukuthi ukuze lime ithempeli lakhe liyokwakhiwa izizwe zonke. Alizukwakhiwa uIsrayeli. Imaterial yakhe ithempeli ayivelanga kwaIsrayeli, yavela ebantwini besizwe. Because uNkulunkulu wayengeke asebenze ngendlela yakwaIsrayeli ngoba amaIsrayeli athi awasifundi simple. Awamfuni umuntu oyiGentiles. Awazami nokuzama futhi. Awamfuni umuntu oyiGentiles. Awamfuni umuntu wabezizwe amaIsrayeli. Futhi awakufihli lokho. Yingakho noJesu mangabe fika athi uyinkosi bavele bazodlala ngathi wena mntana Maria imanga ncane siyamazi baba wakho uJoseph bazodlala ngathi. Uma ngabe bhala uJohana azathi waya kwabakhe abanzanga abazalwane abamvumana abazange bamamkela kodwa ulabo abakholwa egameni lakhe babanikeza igunya nalapho futhi esinye istory lesi so kuba babe hayibo. So uthi babe ngabantwana kusho kumele benziwe ukuze babe ngabantwana abavele babe ngabantwana automatically. Bayenziwe umuntu uyenziwa ukuze qualifyele ukuba umntwana kaNkulunkulu. Avele abe ngumntwana kaNkulunkulu engenziwanga. Yingakho kwabiza ukuthi uIsrayeli izinsuku ezintathu zibe iminyaka izinsuku ezintathu nje zibe iminyaka ngoba uNkulunkulu wabona ukuthi ukungena kwabo eKenani bazongena nensila yaseGibhithe. Wabona uNkulunkulu ukuthi uma ngabe ngabathatha labantu asambe nabo seGibhithe seKenani inkinga labantu bazofika bakhumbula ama-anyanisi lapho. Bazokhumbula yini? Ama-anyanisi. Abantu bakhumbula ama-anyanisi. Batebe kumnandi lapha. Bongasekeli ngani. Anyanisi yaba ngabamnandi asikhuluma iqiniso nje. Iqiniso nje. Le-anyanisi yake yabamnandi na. Ayikaze yini yenza ukuthi baze bathi anyanisi mnandi laba bantu lapha. Because isono sibhlungu isono. Bangabe singaba njani? Abantu bacanga ukuthi simnandi. Isono abantu masibambile. Baze bacabanga ukuthi simnandi. Cabanga ianyanisi. Anyanisi. Bengengihle mina khohlwa. Unless ngene shibeni yilapho ayiswaka kodwa ngisukele yodwa ngikwami njoba bathi bona kwakungcono nama-anyanisi aseGibhithe hayi nenyama yaseGibhithe ama-anyanisi. Hey Nkosi. Ngayindlela uNkulunkulu abona ngayo ukuthi le 3 days le abantu abakumele bahambe 3 days laba bantu noJesu uma ngabe fike emhlabeni kwakumele bayevuka kwabafileyo avela athi abakholwa nguye abahambe. Kodwa wabona ukuthi kuzoba inkinga bazokhumbula amadlozi wabo bakhumbula omkhulu babo bakhumbula ukuthi hayi thina lapha ekhaya sasishisa impepho nje mase sishisile hayi baba ngiyadabula ey'ntweni bangangiboni akhohlwe uNkulunkulu mina ngiyagaranta uNkulunkulu alikho nedlozi elilodwa alaziyo. Ngelinye ngisoxoxa an ancestor nedlozi into ezimbili abalele nje abantu nedlozi into ezimbili bazalwana. Amen. Amen. Into ezimbili idlozi umoya. Yingakho umuntu onento kuthiwa unani yingakho kusetshenziswa akwenzeki kusetshenziswa umuntu ophilayo kulento akwenzeki. Umuntu ophilayo setshenziswa umkhulu okudala nogogo nobani kuthiwa wena sogogo cabanga imncane kangaka ngivele ngisukele ngiyinsizwa nje kuthiwa hayi wena unogogo wena phakathi kwakho badlala ngami labantu badlala ngami. Ngine-plan kaNkulunkulu ipurpose yakhe kumele ngiyiphile ngoba wonke umuntu unengxenye kulo mbuso kaNkulunkulu. Yingakho akwenziwanga abapristi babe ngabapristi bonke abathengwa ngegazi likaJesu benziwe ukuba babe ngabapristi. Akela sebenza ufuthumeza itulo enkonzweni selanga lokho basikhonza uNkulunkulu simbizela ukuthi avuse izinto kithi zokuthi sizelele embusweni wakho as kingdom ambassadors.
Yintoni esize emhlabeni uNkulunkulu? Because singumbuso wabapristi. Yanithi iBhayibheli nasi izaga zikaSolomon. Inkosi lena uSolomon yona ndoda eyaba nesithembe singakaze saxabana. Iyona ndoda eyaba nesithembe singakaze saxabana. Ngoba uNkulunkulu wayefuna ukwakha indlu, efuna uku-involve zonke izizwe, ngoba ngokweprofeto kwakungamele akhe indlu nesizwe sodwa. Yengakho namhla eprofetha ngoJesu lithi iBhayibheli kwabizwa ukuthi aprofethe ngaye ngisho naku-Abraham, elithi wathi thatha indodana yakho uyonikela ngayo ezelwe yodwa. Waprofetha ngoJohn chapter number 3 verse number 16, ngokuba uNkulunkulu wathanda izwe kangaka wanikela ngendodana yakhe ezelwe. U-Abraham wathatha indodana yakhe ingekho enye wayothenga isizwe. Yingakho lithi iBhayibheli bonke abakholwayo bayisizukulwane sika-Abraham, because wadela ukuphila kwakhe wathatha indodana yakhe ngokukholo. Bambuza bathi uyaphi nayo, wathi uNkulunkulu uzobona. Abathi bambuza bathi iphi imvu yomhlatshelo, wathi hayi akunendaba, uNkulunkulu uzobona. Wanyuka nayo indodana yakhe ngoba kuba zange sibe nayo sasingeke sibe singene embusweni kaNkulunkulu thina. Siyambula-ke iverse manje uthi sathengwa thina siwona amakhono eNew Testament. Thina uNkulunkulu wasithenga umhlaba ungakasekelwa. Thenga umhlaba ungakasekelwa. Asifikanga nabelungu thina, asikhonzela abelungu thina. Sathenga umhlaba ungakasekelwa, sathethelwa kuye, saba ngabakhe. Ngingaqhuma ngabebala ethi uNkulunkulu phuma Abraham ubheka phezulu. Lithi waphuma wabheka phezulu wathi uNkulunkulu isizukulwane sakho siyoba ngalenkanyezi. Sabalela kuso isizukulwane sika-Abraham. Ngoba sathengwa thina bazalwane sigaranta uNkulunkulu ukuthi sibhulonge embusweni wakhe. Asigaranta ukuthi isonta kuphi. Ngigaranta umuntu mina. Ngigaranta ukuthi mhlanga ahlatshwa yisu ngavuma ukuthi uJesu inkosi. Wangigaranta lokho ukuthi ukhona lapha engiyakhona. Ngigaranta into yomuntu mina. Ngigarantwana umuntu odumileyo. Ngagarantwa yisu likaNkulunkulu elahlaba inhliziyo yami. Ugarantwe yini wena? Garantwe isonto lakho. Ukuthi mawusile njalo konzeni ugarantwe ukuthi uyayo embusweni kaNkulunkulu. Sigarantwa yisu likaNkulunkulu. Yewena. Athi balabe khuluma balo mahephe. Athi libukhali lehlula isikhali esikhaliphe nhlangothi zombili. Lehlaba lehluka linamandla. Izwi likaNkulunkulu linakufunda sothandaza. Verse 2. Kulodumo kuNkulunkulu okusitha into. Sifane-ke kuludumo likabani? uNkulunkulu kuyisithi into. Wasangani yami? Wazana ngubo yakho. Ideni bala. Thatha wena ungibolekele. Awukwenza njani manje? Nkosi yami Jesu. Yes. Uludumo lami lukaNkulunkulu okusitha into. Ukwenzani? Ukusitha into. Uludumo likabani? uNkulunkulu nje uyafika. Yingakho ngisho society ngeke baze bamthole noma bangenza iparachute emuva mayifika izophelelwa ngamandla. Ngoba uludumo lwakhe ukuyifihla into. Fihlile nje. Yes, sisathandaza. Kepha udumo lamakhosi kungukuphenya indaba. Udumo lwethu ukuphenya indaba. Ngoba sinikeza uPristu bomkhosi. Siyaphenya izinto uNkulunkulu ayifihlileyo. Sikwazi ukubona ikhala ngoba sinikeza igunya. Udumo lwethu ukuyiphenya izinto zikaNkulunkulu.
asilona udumo labantu abathize ngenxa yokuthi sinikeze upriest uthixo noma engafihla sinelungelo lokuphenya lokuthi wena uNkulunkulu wawuthini apha wena uNkulunkulu wawuthini apha uludumo lwakhe ukuyifihla indaba uludumo lwakhe ukuyifihla indaba singaboni lutho ngoba nimazi lo muntu uludumo lweNkulunkulu ukuthi afihle yonke into udumo lwakhe yingakho angeke uzuma-understande ngokujoyina isonto uNkulunkulu ke joyina ongeke uzumazi uNkulunkulu uyajoyina kanti futhi siyancwabana mina ngiyancwabana nje bangibiza ngiyeza noma ungakhonzi nami mina bangibiza ngibizela abantu mina ngiyoshumayela uthi usonta nami uyalibhadala ithikithi anginendaba ngibize wena ngiyongena ithi hayi nami ngiyabingelela nje ekhaya ukhona indoda engise nayo futhi senimile yebo uNkulunkulu ngakho wenzani Kala kanje wenzani aphenyela abantu wenzani umuntu aphenyela abantu uNkulunkulu akaphenyela abantu bayiphenyela yena uyafihla abantu bamfune yena bese bangabe bemfunile besehlisa umoya wakhe phezu kwabo ithi iBhayibheli wakhona indoda igama layo uPetro elithi wababuza wathi lithi ngubani mina lithi ngubani mina lithi iBhayibheli bangabe babuza babengamazi bonke kodwa mhlasela amazi udumo lwakhe ukuyenzani ukuyifihla into ayifihla noma uyathanda noma uthandi ngeke uyithole ngokuthi ujoyinile ukuyithola ngokuthi ukhonze esontweni elaziwayo ngeke uzuyithole ngalokho ithola ngokuthi unikeziwe yini upriest wobukhosi yona into egarantayo ukuthi uzokwazi ukumphenya uNkulunkulu uma unganabo upriest wobukhosi awuna authority wena uhlala phansi awuna authority into ekwenza ukuthi ungabi na authority ukuthi indaba kaNkulunkulu ayiphenywa umuntu yingakho uma ngabe uNkulunkulu engekho iBhayibheli yaphikisana yabona yaphikisana ngelima engekho uNkulunkulu yaphikisa ukuthi ufunda ngapha vele ni confuse kodwa abantu abanikeza ithunya bahamba bakhasiya phapha bafa yabona abantu abanikeza ithunya bayiphenya from Genesis to Revelation ngoba banikeziwe akasa abantu abanikeza ithunya aliphikisanike iBhayibheli abantwini abanikeza igunya bayayazi into uNkulunkulu eyithethayo nokufa kwakhe bayakwazi ukuthi wayethini apha kodwa abantu abanganikezanga igunya